Oras mahubat haganupan, selamat pagi. Nah kabar na siyam, pangarapan nami, asesehat man na siyam haganup bapainang, bani sogot nyarion. Paime pukah kita lahwata, son masomal, tangar hita lo behatan inde bata, bani sogot nyarion, dagabi pargogo hibat tatene. Tapi paima ai, biar mertonggo lo behita, mertonggo mahita. Hamba panai surga, berterima kasih hanami hubamu, ipasu-pasu ham geluh nami, das kubani sogot nyarion. Bapa nai surga, siol hanami mamukah lahuan nami bagas malas niuhur, halanyai hasomani ham hanami haganupan, amen. Hasoman sapor sayaon, hatanine bata naga begogo hibata, tersurat bani pesalmen 86 ayat 10 sada nini sonon. Saya zarhon hamma dalanmu hubakku ham Jehovah. Ase mardala nau ibagas hasit tongammu. Saya pabulat hamma uhurhu laho makabiari goranmu. Sahlinari ibasahokan nami. Saya zarhon hamma dalanmu hubakku ham Jehovah. Ase mardala nau ibagas hasit tonganmu. Saya pabulat hamma uhurhu lao makabiari goranmu. Amin. Hasoman sa persayaon, bani sada panorang, girah sogot-sogot, onggadoro sada inang hurumah manuktuki. Tutuhalan nilang somal sonai tersonggot mau. Nini inangon tiki manuktuki iya. Pandita, pandita. Tunggu hokam lo biau. Golap naman huidah haganupan. Terus ko ninangon manuktuki. Pandita, pandita. Buka ham lo bepituon. Tunggu hokam lo biau. Ay golap naman huidah haganupan. Nini inangon. Terpuho mau bapak inang doko siyay bubuka mapituon. Usapang ma tatani inangon. Inang ayahan na masa. Masih tahu kam golap panungkurmu. Kugolap do panungkurmu. Ay buto hamdalan gurumahon. Niku. Tabi agepe sonay. Irik ko mahuarah ko ninangon. Masuk ke rumah. Kena kundul mahanami marbuali. Doko si marbuali hanami pa ko ninangon. Golap lang hapena halani panonggorni bang sehat. Lang hapena halani panonggorni lang boy marpangida. Tapi golap na isobu tinangonay mahalani cut uhur pakon pikiran ni. Inorhon ni sada persoalan na ido pakon ninangon itong-atongan ni keluarga ni Sidea. Bapak ini nahinarga ni Tuhan. Memang angguadok persoalan na bagal tumang bani perguluhat taon itong-atongan ni keluarga ta boydo marpakorhon haganupanon mambahen lang boy normal marhorja uhur pakon pikrat taon mambahen songon na suabuti na ngay na kanay golap haganup itong gorni. Tapi bani sisinalegak ko ma sebagai jol mahita nalurit ta ay ma nahado ko ma ase ang goboy secepat mungkin keluar humbani persoalan. Jadi sada sisi jut pikirata tapi bani sisi nalegan nalurit ta makataon kita harus cepat keluar dari segala persoalan. Nah dalam kondisi nasonon bapak inang memang gatido hita karena dipaksa situasi ingin keluar dari berbagai persoalan, rai putus kok kita memilih dalan na itawarhon duniaon. Memilih jalan yang nasasitong ni aima dalanai lang laho paluah kok kita humbani haganup persoalata membawa kita hubani damai, membawa kita hubani malas niuhur. Rado tongon boy keluar hita humbani lombang persoalatai tapi masuk usia hubani lombang si bagasan. Persoalan yang lebih besar, persoalan yang lebih rumit usia bani perguluhat tahun
Halani boedo dalan na salah ni tawarhon duniaon. Jangan lang hati-hati hita, lang pakai hita. Apalagi ketika kita memilih dalam kondisi hati dan pikiran yang tidak normal, ijon magati boy hita salah jalan. Sehingga ninuhurta solusi maju bahota, tapi hapena persoalan yang baru akan diperhadapkan lagi ubani perguluhanta. Bapak ini hargani Tuhan. Ahadun ini hatari bata. Ketika Daud memiliki persoalan na bagal bani perguluhan ni, adong halak na sihol memenuhia, adong na memperdakdakia. Daud izon makatahon, saya jarhon hamma dalan muhu bakku ham cahoba, ase mardalan ahu ibagas hasitonganmu. Saya pabulat hamma uhurhu lau makabiari goranmu. Bani kondisi tersosak, Daud memilih lang laho manangar aha nini uhur pakon pikiran nih. Tapi Daud memilih jalan na itu Tuhan na ibata. Nasiol sidahala nonon ni dalam rangka aseboy keluar kembali persoalan. Daud percaya bahasa dalan na ipatuduh na ibata ay madalan yang bisa memberikan solusi yang baik. Damai na manongtong malas niuhur menggetih kon haganup persoalan na yalami bani panorangai. On pilihan ni Daud. Nah kalanya ay bapak inang sura-sura niyan bilat tao na ima nahado anggo bani panorangon ham tarsosak. Anggo bani panorangon ham adong persoalan na bagal tuma. Persoalan na izapi ay apakah bani niombah, apakah persoalan materi anggo tarsosak ham songon Daud tujon langit angarni aha nini uhur pakon pikiran ni secara hajol maun tapi ni tangarni ay ma ahado nini na ibata dalan nasonahado si dalan nohonni ay do si sopo tujon saya jarhon hamma dalan muhubakku ham jahoba tutu ondo homa si buat otak ondo homa si hagul konota ketika kita mandalani perguluhata sadarion atapadong na hurang bani perguluhanmu bahkan ram mungkin tersosak ham bani perguluhanmu tapi diingat ham dalan na humbani na ibata ay do dalan na boy mambuak kam kaluar kumbani persoalanmu ulang sopat pilih kam dalan na tawarhon duniaon haganupan ay boy do semakin mangaguham tapi nini izon nahado hita sebagai halak na persaya ase mardalan ibagas hasitongan ni na ibata. Bapak inang nahargani Tuhan. Sadarion ibagas na magkorjahon horjata. Jape hita markorja. Takadong na siyam na ikantor mardalan ma bani harosun ni ibata. Atapadong na mardalani dingat hita ma dalan si dalan nota pitah dalan na harusukon na ibata. Atapadong hita marpesta kegiatan-kegiatan atap meijahanin piay hatan ni bata makatahon hubata bani sogot nyerion pilih kita ma dalan ni bata amin tunggu hita terima kasih Tuhan ipasuham goluh nami apa surga aganup halak na persaya aganup kuryamu khusus ini maay GKPS bani sogot nyerion atuduh kam dalan na humbamu ase bani haganup horja aktivitas ini sidea mardalan sidea bani dalan naik hina rasulkanmu. Terima kasih Tuhan ibagas Kristus Yesus. Amin.